Pa zdravo ljudi, ovdje Željko Gamer, danas igramo Minecraft. Znači u našoj prošloj epizodi mi smo završili našu kuću od vinjaka, sad ću da vam kažem nešto kako izgleda. Znači završili smo kuću, krov, unutra nismo nešto radili, to tek trebamo raditi u ovoj epizodi. Samo smo u našoj prvoj epizodi smo napravili ovaj kamin, čisto da nam uveče ne bi bilo hladno. Pa sada ćemo mi u ovoj epizodi da nagradimo kuhinju, naravno postavit ćemo jednu veliku jelku i tako ćemo da dekorišemo našu kuću. Ok, ajdemo prvo da počnemo sa ovom našom kuhinjom. Znači prvo uzmemo kvarac i uzmemo ugled, to će nam budu pločice. Sada vidimo gdje ćemo prvo da pravimo našu kuhinju. Ovdje ne bismo sigurno. Sad jedino možda ovdje ili ovdje, pošto ja mislim da bi bilo ovdje najbolje. Sa ove strane da nam bude. Znači sad ćemo mi da uništimo ovo. Da postavimo naše pločice. Tako. Postavljamo kvarac. Tako. Sad ja nisam baš siguran kako ćemo da produžimo ove pločice, ali ajde sad da počnemo malo po malo. Znači uzmemo naravno pećnicu, uzmemo craft. I onda uzmemo chest. Nažalost, oni su izbacili teksturu za chest. Ne znam zašto, još uvijek traje nova godina, ali nema veze. I sad onako možemo bolje da imamo chestove, da pritom ne budu paketići. Čak i ako bi imali dalje paketiće, mi uvijek možda uzmemo trapdoor koji u našoj prošloj epizodi nije imao. Bio je normalan. Ok, znači sad uzmemo stepenice, to uzmemo ovako. Ok, može. Gdje možda bismo još mogli da ubacimo ovdje. Nisam baš nešto sigurno šta bismo još mogli da ubacimo. Imamo sve ovdje što nam je potrebno. Ne verujem da nam išta više treba. Dobro, ajdemo sad da nastavimo da gradimo ove pločice naše. Tako kad smo to završili, znači sad ćemo mi da postavimo ovako naš sto. I uzet ćemo stolicu. Stair da bude ovo. I ovo će malo da privučemo, a ovo će malo da udaljimo, pošto ću ovdje da sedim. A ne verujem da će iko ovdje da sedi, pošto smo mi ovdje sami u ovom svijetu takozvanom Minecrafta. Ok, znači sada kad smo to završili, ono što još možda da bacimo je plank. I ono što bi to trebalo da predstavi je kao neki tanjer. I uvijek možda uzmemo pot da predstavlja kao neku čašu. Ok, neka bude ovo za sada, samo prebacimo ovdje ipak. Ok. Da, ovo je super, nije nešto komplikovano, mi samo želimo nešto onako čisto da imamo. Ok, kad je to gotovo sa kuhinjom, ajmo sad da počnemo da radimo, ćemo da pravimo sad naš krevet. Znači imamo sad gdje bismo mogli napravimo naš krevet, da je pritom slobodno. Možemo na primjer ovdje uradimo ili ovdje, i tamo dok spavamo bit će nam toplo zbog vatre. Pa svejedno šta izaberemo, ajde, ne znam šta ja znam, ajde ovdje pošto je bliža kuhinja. Iako gladimo uveče, mi možemo tamo da dođemo. Jer ovdje kad dogladimo, dok dođemo ovdje mi ćemo da odcrpnemo gladi. Pa idemo sada da gradimo ovdje. Ok. Čekaj, možemo čak i da uzmemo i slab. Znači idemo. Slab, tako. Može. Ok. Čekaj, ipak mislim da treba da se privuče. I uzmemo krevet. Ok. Da, ovo je super. Ne želimo nešto bude mnogo pretjerano komplikovano. Sad možda uzmemo na primjer pot i da postavimo malo cvijeća ovdje. Ok, sada da uzmemo na primjer to, poduzmemo malo, šta bismo mogli još, poduzmemo to, poduzmemo pečurku, poduzmemo kaktus. Ok, tako, tako, tako i tako. Super, može. Ok, ja ne bih nešto mnogo da se udubimo u krevet, ja mislim da bi to ovako bilo super. Mi ipak trebamo mnogo što da uradimo, pa trebamo sve da učinimo da bude što je brže i prostije moguće, a da pritom i dalje izgleda lepo. Ok, ajdemo sada da vidimo što bismo još mogli da uradimo. Da sad možda napravimo našu jelku. Hajde vidimo da bismo mogli da je napravimo. Da uzmemo sad znači to i da uzmemo lišće, spruce lišće. Tako. Znači da vidimo, ajde da vidimo ako možemo na primjer ovdje
Samo da vidimo. Tako. I sada kad to radimo, samo privučemo na još ovako. Ok, evo. I privučemo još. Morat ćemo srušiti malo baklju. Ok, ovo je super, ja mislim da mi super, meni se sviđa ova veličina. Ono što dalje možemo da uradimo je da uzmemo item frame. I da uzmemo star. Evo ga ovdje. I sada ovako kad postavimo, naravno izgleda nešto mnogo dobro. Kao što vi možda očekivate, ali verujte mi, jako dobro izgleda. I posebno kad ubacimo ovdje kao glowstone. Ok. Izgleda nekako jako lepo. Kad se gleda iz daleka. Ok. Meni se bar ovako sviđa. Sad svako ima svoj ukus. Vi možda gledajte po svome. Ok, ajdemo, šta bismo još mogli da ubacimo? Naravno možda ubacimo televizor. Znači sada ćemo da uzmemo sad ćemo ovdje ovako da postavimo ovdje. Znači tu će da bude sad televizor. Sad možemo ovdje ovako da postavimo naš TV. I sad ćemo da uzmemo wool. I ćemo ovdje ovako da postavimo. Ok, može. Uzet ćemo speakere. Znači jukebox. Ok, može. Znači uzmemo to. I tamo možda poslušamo pravu muziku za novu godinu. Ok, kad to uradimo, šta bismo još mogli da ubacimo ovdje? Pa mogli bismo da ubacimo sada, šta ja znam. Da ubacimo ovaj stone ovako, da vidim da li bi bilo lepo ovako. Da, ja mislim da bi bilo super, samo da imamo šta bismo mogli malo bolje za ovdje dole. Da bude na primjer ovako. Ili da bude jednostavno ovako. Ali super, sad ćemo da ubacimo malo neke dugmiće. Tu i tu. Ok, super. Meni se sviđa, mislim da je taman kako treba. Ok. Sada, iako baš nisam siguran kako će da ukrasimo, najvjerojatnije će samo da postavimo neke item frame-ove i da završimo priču. Ali, pošto ja još uvijek se razmišljam kako će da bude najbolje i najefikasnije, do tada samo ćemo morati malo da se čekamo. Sad ajde da ubacimo ovdje ovako žbunje, čisto da bi se ubacila neka dekorativnost. I da popuni tu praznoću. Ok. Sad će da vidimo kako nam izgleda ovako naša kuća. Ja mislim da je ovako jako lepa. Naravno još uvijek mogu da se ubaci neki detalji, ali sada uglavnom sad treba samo da ubacimo neke ukrase. Sad vidimo što bismo mogli još da uradimo. Naprimjer ako uzmemo ovako stepenice i postavimo ovdje. Da li bi to bilo lepo? Da, izgleda jako dobro. Baš izgleda super, meni se sviđa to. Znači postavljamo tako item frame-ove i sad postavljamo ovako te blokove. Tako, sad ne znam da li trebamo još malo da ubacimo neke, ajde vidimo samo što imamo još ovako od izbor, čisto onako. Znači imamo to, pa možda da ubacimo, ne znam da li je to bi bilo ovako, možda tu uzmemo ovo. Da, što da ne. Znači neka budu samo tako, ne bih želeo nešto mnogo da ubacujem. Biće tako i ono što još možda da ubacimo, a da izgleda još bolje, je samo malo nakrivimo ovako naš item frame. Odnosno ove blokove i možda vidite kako još bolje izgleda ovako, jer zapravo izgleda kao na neke ukrase, a ne nešto samo kao čisto onako se postavi. Pa sad ću ja to da uradim, znači prvo ću postavim sve item frame-ove, pa ću da okolo na naše kuće, pa ću da postavim, pa ću da nakrvim, pa se brzo vraćam. One eternity later. Ok, sad sam konačno završio, znači ipak je trajalo dugo, nije baš trajalo kratko kao što sam mislio, ali ipak se isplatilo ovaj trud, jer možda, kao što možda vidite, jako dobro izgleda. Znači ovdje možda vidite ovdje kod kamina, ovdje, i jednostavno jako lepo izgleda. Osim ovdje kod televizora, ipak mogu ja naravno da postavim ovdje ovako kao item frame-ove, ali jednostavno izgleda dobro. Možda ću da postavim, ali onda ću nešto morati da postavim umjesto toga. Umjesto ovog slabova. Ali u suštini ovako jako dobro izgleda, osim ovog dijela koji će da popravimo.
Ajdemo sad da vidimo šta nam je još ostalo da radimo. Ajdemo prvo da se trasimo od ovih običnih glupih osvjetljenja, da uradimo nekako bolje osvjetljenje. I sad idemo ovako, uzmemo, na primjer, spruce, idemo na gold, idemo znači na glowstone, idemo na item frame. I ovo je nešto što moj prijatelj ovako pokazao meni, pošto kad je gledao ovaj snimak, on mi je pokazao i dao mi neku inspiraciju kako mogu da učinim osvjetljenje jako dobrim. Znači činimo ovako i sada idemo na glass. Znači idemo na glass, uzmemo ovako, žuto, i samo postavimo ovako. I kao što možete vidjeti, jako dobro izgleda. I mnogo će izgledati što imamo ovako od žar kamena, jer koju god da lampu uzmemo, jednostavno ne izgleda lepo. Evo, kao što možete vidjeti, izgleda jako šarenkasto i tako je malo neobično, što mi se jako sviđa, jer mi, kao što smo rekli u prvoj epizodi, mi želimo da nam sve bude šarenkasto zbog nove godine. Sad naravno čak ako bismo koristili ovu žutu boju, svejedno i dalje bi izgledalo jako lepe boje. Stavljamo, tako, jelo, tako, tako, pa tako, 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 okej, i tako, super. Znači bukvalno svako je ovako različite boje maltene. Ok, ajdemo sad i radimo isto to, samo malo drugačiju. Znači dakle će sada počnemo, ajde počnemo od crve na primjer. Idemo tako, pa poslije će bude ovako plava, pa ljubičasta, pa bijela, pa crvena, pa narančasta, pa zelena, pa opet plava, pa ljubičasta, pa bijela i tako. Pa dobro, izgleda jako lepo. Sada vidimo ako bismo mogli na primjer da nakrivimo, da vidimo kako bi taj izgledalo, pošto sada ajde da vidimo kako to izgleda. Pa moram da priznam i dan izgleda jako dobro. Ok, sada to ko radimo, ajde možda da uradimo neki armor. Znači idemo sad door. Ćemo da uzmemo ovako vrata, može. Znači idemo sada tu i tu, tu i tu. Vidimo kako to izgleda. Može. Znači sad ćemo da uništimo ovdje, i uzmemo chest. Ok, znači sad ćemo to da prekrenemo, stavimo ovdje. Tako, sad ćemo postavimo tu chest. I onda kod otvorimo, možda ipak ovdje da bude ovako, da. Ok, kad to radimo onda će da uzmemo armor stand, aj sad kad bi mogao da ga nađem. Gdje si bre sada? Čekaj, gdje si? Evo ga. Znači tu postavimo i samo naravno možda uzmemo kao neke armor, da vidim što sve možda uzmemo ovdje ovako. Možda uzmemo to i to. Uzmemo sa crafting table. Sad će postavimo ovdje, bum, to vam ništa ne treba. Uzmemo crveno i uzmemo zeleno. Da. Ok, sad možda da okačimo ovo ovako. Tako. I ovdje će bude zeleno ovako. Ok, super. Ono što možda da radimo dalje, da uzmemo slab, da uzmemo spruce i da postavimo ovdje gore. I to bi moglo da bude neki kao chibi look. Meni se baš sviđa. Da, jako je dobro. I baš mi se sviđa. Da. Ok, znači ono što sam sad teo da napravimo, znači za to nam je potrebno da idemo door. I za to možda bude obično vrata ovako. Ne treba nam nikakve drugačije vrata. Znači to kad uzmemo, to ćete da stavimo na primjer nekde, gdje bismo mogli stavimo sad, a da ga pritom uvijek vidimo. Ajdemo da ga stavimo ovdje ovako, pošto to je onako sve prazno. I tamo tu da bude kod kuhinje, tako. Čekaj, ne. Ono što želimo da radimo je da bude tako. Dop. Ok, super. Kad to radimo, i to nisam trebao da radim. Vidim, super, pošto ovdje je bijelo, tamo možda uzmemo to i da postavimo tako tu. Ok. Sada kad to radimo, mi možda uzmemo na primjer drvo ovako. I to sad idemo na trapped. Na ovo. Tako, postavimo to tu. Osim ovdje naravno.
dobro. Tu ne možemo. Onda idemo na item. I stavimo clock. Odnosno sat. Super. Onda postavimo ovdje, idemo na gold. I kao što možete vidite, lepo ispada.